Xeyirli günler, xeyirli kişiler. Turmuştan alıp yazılgan hikayetlerimni tыңларга hoş geldiniz. İstanbulda dengiz munçalары bulganmı? Яки kızlar ne turunda uli? İstanbul malayı dip atalgan eserimnin şirattagı bölegen okuyum. Kızlar. İstanbul'un Florya bistesinde dengizde su kırık bula. Şehirde kımlıkta kızını kulturaсын kirtken urun bu. Vizantiya şırlarından ok mermer dengizi yarındağı altın tüsündeki sarı kımlıkны patşalar yokka gına uz itmegendir. Oyak astında yumşak kım, kol suzumunda жылы sula dengiz. Ah rahat yer. Bu tirelerde sultanlar hem alarga yakın kişiler yerse de ni Vizantiya imperiyasından, ni Osmanlı şırından tarihi bir kırılma saklanmagan. Şın bulsa, ak Ruslar, Türkler Belaruslarını şulay atıylar. Dengizge kirip çıkkaş yorga suzulup yatkanlar. Türkler ise dengizge kiriu üçün ağaçtan mahsus dengiz munçalar yasatkanlar. Munça bureneleri suğa kirtip salıngan bulgan. Ya bulu turgan. Abular, ak Ruslar birni bilen kaplanmışa yarım şere geliş oşuk kımda kızını alar iken. Mine şular kımlıkka yana suluş ürgenini sililer. Elbette bu hikayet, bu rivayet belki dürüst de tügüldür. Şulay da mine kitaplarga kirgen o. Tura bara Türkler de alardan görünüp, şişinip su kire başlaganlardı. Şulay etip akırınap dengiz munçaları, bureneleri yokka çıkkan. Mehmet, Selim, Kadri, әлеге Türkler özleri de, şit illerden kelgen kişiler de yarata turgan yal iti urununa yeşilki bistesi aşa temir yol boylap jayau yürüler. Şenki başka bir gine bistege oxşamagan bu gajab жерni işisi de bek yarata. Biste türlü illerden kelgen boy kişiler salgan yal itu yurtlarından ibaret. Kim Kıtayşa, kim Japonça itip tizitken, demek hujaları şul yaktan. Hatta Afrikanыкын hatırlatken iller bar. Bütün dünya halkları şuşu bistege jıyılgan tüsle. Her özünçe motor, özünçe milli. Tübeleri, kapkaları, baskışları bek özünçelikli. Kimnikidir taştan, kimnikidir ağaçtan. Nçikkine yasa bitirmegenler. Malaylar dengizge kıyınırga gel şul ilerge qarı tüzülüşlerini isleri gitti. Birsin ikincisi bilen çağıştıra yürüler. Bir melni kinet yağmur yawa başladı. Avtobuska oturup gittiler. Şulay tınışkan avtobusta baralar idi. Mehmet zenger gözle qora büdre şeşli Fransız kızının üzüne tikilgenin anladı. Oңaysızlanıp koydu. Kız ise haman gözünü almay, qorap mı qoray? Mehmet tamam aptiradı, oңaysızlandı. Şul vakit kız oңardan sıradı. Siz koydan? Ol vaqtda Mehmet litseda Fransız tilin şaqti öğrengen idi. Şuna göre kızını anlap cevap verdi. İstanbul'dan? İstanbul'dan mı? Mehmet kız yanında etiyenisi oturganga ihtibar etti. Kızları bilen hiç tanış tügül malayının sileşuuna aşuları şıgar. Şitke qorap bastı. Siz Türk'e oxşamagan? Kızının Türk'e oxşamagan degeni bala şaqtan uzata kelgen ayrılıp turu hisin etiydi. Kimge oxşagansın? Қытай яки японларға. Мен Түркияда тудым, мен татар деп қырт кесті егет. Қыз әлігі жауапқа аптырауын яшырып тұрмыша сұрашуын давам етті. Татар кім бола? Мехмет Қазан журналынан оқығанларын іске түшіре французшаға тәржіме етіп, қызға татарларының қойда яшегенлерін, нинди милләт икенліклерін аңлатты. Қыз тыныш кына тыңлап барды. Fransiyada, Parij'de sizge oxşagan kişiler var. Alar özlerin tatar demi? Kozak diler. Tatarlar, kozaklar, Türkler, Türkiye tuğandaş halıklar. Alar Türklerge oxşamagan, şeyini süt bilen işeler eli. Mehmet yılmayıp koydu. Anları, minde ertengi şeyini süt bilen işe mindi, dedi. Kız da ana yerip yılmaydı. Tügerek yüzüne asuluk yigirdi. Türlü tillerini bilüleri ikisi iki ilden, iki milletten buluğa qaramasdan bir-birsin tanırga yerdem etdi. Özlerine mağlum bulgan kadar tarih, hırıf adetler turunda fikirleşüleri bik samimi çıktı. Kız,
Bizde Европада sütlü şey içmiler dep koydu. Mehmet аңар каршы төште. Ничек инде эчмәсеннәр? Англиядә сәгать 5 шәйи гадәте саклана. Әйе, сәгать 5 шәйи дип атыйлар. 5тә sütlü şey içәләр. İngilizlər белән безнең арада диңгез бар, диде кыз. İngilizlər белән французларның төрле халык булуына ишарә ясап. Аннар урыннарыннан кузгалган әти-әнисенә иярде, автобустан төшәргә әзерләнде. Үзе шул арада Мәхмәткә елмаеп кабатлады. Димәк, татарлар дөньяга шәй таныткан инглизләр кебек шәй ичә. Мәхмәт җавап бирергә өлгермәде. Француз гаиләсе автобустан төште. Автобус ишеге ябылып, алга таба дәвам иткәч кенә күңеленә үкенеч керде. Эх, адресын сорарга идем. Хат алышыр идек. Үзе дә сизмәстән ул аны әкияти сары чәчле Саман кызы белән чагыштырды. Чәчен, күзен гомумән кыяфәтен түгел, сөйләшүләрен. Диңгез буена барып яткач, уенда гел шушы ике кыз чуалды. Әйе, язмыш аның хыялында йөрткән, авылдагы күргән сары чәчле, кызыл күлмәкле кыз белән берничә ай элек көтмәгәндә, уйламаганда очраштырды бит. Беренче тапкырындагы кебек туйда түгел, икенче мәртәбә күргәндәге кебек тузанлы авыл юлында да түгел. Эссе җәйге көндә диңгез буенда ял иткәндә, алтын төсле кымлыкта очраштылар алар. Малайлар ул көнне дә гадәттәгечә Флория бистәсенә диңгездә су керергә килгәннәр иде. Рәхәтләнеп йөзгәч, кымлыкта ял итәргә карар иттеләр. Әтиләрендә эшләп йөрүче авылдашлар Кәмәл абый килеп чыкмасынмы шунда? Малайлар шаяртып күрештеләр. Кәмәл абый диңгезгә килгән. Менә Бельгиядән кунаклар бар. Аларны алып килдем. Безнең шифалы диңгездә кыйынып, рәхәтләнеп ял итеп китсеннәр әле дидем. Шул мизгелдә Мәхмәт Камал абзый артында басып торганнарга күтәрелеп караса, араларында Саман кызы. Жан атып йөргән Саман кызы. Юктыр, охшаган. Охшамаган. Үскән, бераз үзгәргән кебек. Теге вакыттагы кебек үк чәчләре озын, кояшта ялтырап торган сары төстә. Кымлыкка малайлардан читкәрәк утырды. Тамам, кадерле тыңлаучыларым, әлеге бүлекнең дәвамын киләсе видеода тыңлый аласыз. Очрашканга кадәр исән-сау булып торыгыз. Автор Айзрә Гәрәева.